Bos días, benvidos e benvidas ao sorteo da categoría infantil masculina referente á fase de playoff. Para esta competición temos 3 bombos. No primeiro bombo figuran os equipos que serán organizadores desta fase e que son cabezas de serie da fase de clasificación. Os equipos son os seguintes: Balonmán Línea 21 Restaurante Chop, Club Cisne Colegio Los Sauces, As Casiñas Luceros, Balinox Novás e Garaisa Siria. No segundo bombo temos os seguintes 5 equipos que serán cabezas de serie e compre lembrar que ningún cabeza de serie poderá coincidir co cabeza de serie co que xa coincidiu na fase de clasificación. Por tanto, os equipos deste bombo serían: Balonmán Culleredo Ares y Fuertes, Club Balonmán Abegondo, Martínez y Castro Balonmán Tui, Balonmano Porriño A y NV Cars Carballal. no seguinte bombo temos o resto de equipos, agás o Balonmán Arousa, que quedaría eliminado por ser o último clasificado da fase de clasificación. O resto de equipos serían os seguintes: Serviauto Bueu Atlético Balonmán, Balonmano Reconquista de Vigo, Balonmán Ribeiro Divino Rei, Asmúbal Meaño Olardo Carpinteiro, Choqueiras Peixes e Mariscos Rodrigo Villar, SAR Global Mar, V Lavadores Vigo, Club Balonmán Lalín, Máis que Auga 6 do Nadal Coia e Balonmán Chapela. A mecánica do sorteo vai a ser moi sinxela. En primeiro lugar, sacaremos as 5 bolas do bombo 1 e iremos ubicándoas en cada un dos 5 grupos, do A ao E. Faremos o mesmo proceso co bombo 2 e despois co resto de equipos. Eso sí, se no bombo 2 coincidir algún equipo co cabeza de serie que xa coincidiu na fase de clasificación, deixaríamos a bola fora e sacaríamos outra, vale? Sen máis, procedemos á extracción de bolas e imos ubicando os equipos. Balinox Novás, Grupo A. As Casiñas Luceros, Grupo B. Balonmán Línea 21 Restaurante Cho, Grupo C. Garaisa Siria, Grupo D. Club Cisne Colegio Los Sauces, Grupo E. Pasamos ahora ao bombo B. Martínez y de Castro Balonmán Tui, Grupo A. Club Balonmán Abegondo, Grupo B. NV Cars Carballal, Grupo C. Balonmán Culleredo, Ares y Fuertes, Grupo D.
E a derradeira boliña do grupo do bombo B. Balonmano Porriño, grupo E. Ben, procedemos a sacar as bolas do último bombo e iremos ubicando os equipos tamén por orden do grupo A ao E. Zar Globalmar, grupo A. Serviauto Bueu Atlético Balonmán, grupo B. V Lavadores, Vigo, grupo C. Club Balonmán Lalín, grupo D. Balonmán Chapela, grupo E. Balonmán Ribeiro Divino Rei, grupo A. Choqueiras, Peixes e Mariscos Rodrigo Villar, grupo B. Balonmano Reconquista de Vigo, grupo C. Máis que Auga 6 do Nadal, Coia, grupo D. Asmúbal Meaño, Olar do Carpinteiro, grupo E. Ben, unha vez extraídas todas as bolas, queda tan só recordar como quedan os diferentes grupos, que quedarían do seguinte xeito. No grupo A teríamos o Bainox Novas, Martínez de Castro Balonmán Tui, Sar Globalmar, Balonmán Ribeiro Divino Rei. No grupo B quedaría As Casiñas Luceros, Club Balonmán Abegondo, Serviauto Bueu Atlético Balonmán, As Choqueiras Peixes e Mariscos Rodrigo Villar. No grupo C teríamos o Balonmán Línea 21 Restaurante Cho, NV Cars Carballal, V Lavadores Vigo, Balonmano Reconquista de Vigo. No grupo D quedaría Garaisa Xiria, Balonmán Culleredo Ares y Fuertes, Club Balonmán Lalín, Máis que Auga 6 do Nadal Coia. E finalmente no grupo E teríamos o Club Cisne Colegio Los Sauces, Balonmano Porriño, Balonmán Chapela,
Asmúbal Meaño, Olardo Carpinteiro. Ben, tan só nos queda desexar sorte a todos os equipos participantes. Vémonos uns minutiños no sorteo da categoría cadete feminina. Bos días de novo, benvidos e benvidas a este sorteo do playoff da categoría cadete feminina. Nesta categoría temos 20 equipos participantes distribuídos en 3 bombos. No primeiro bombo temos os cabezas de serie con dereito á organización desta fase de playoff resultantes de ser os campeóns de grupo da fase de clasificación. Estes equipos son os seguintes: UPI Informática Balonmán Lalín, Sarro da Vigo, Mecalia Atlético Guardés, Balonmano Porriño A, Balonmán Culleredo Sutenor. No segundo bombo teríamos os seguintes cabezas de serie, con lembrar que ningún cabeza de serie deste bombo podería coincidir cun cabeza de serie con que xa coincidise na fase de clasificación. De pasar isto, pois sacaríamos unha bola diferente. Estes equipos son os seguintes: Balonmán Chapela, As Choqueiras, Instalacións Parcero Balonmán Cangas, Sanxenxo Balonmán Disluasa, Área de Servicio Lapamán Bueu Atlético Balonmán. E no terceiro bombo teríamos o resto de equipos participantes: Agás, o Balonmán Arousa, e Balonmán Brigantium, que serían os dous equipos eliminados por ser os peores clasificados da fase de clasificación. Clínica Dental Paula González Chapela, Carballal, Suevia Xiria, GLC Abogados Lavadores Vigo, Club Balonmán Abegondo, Taberna Os Arcos Asmúbal Meaño, Club Cisne Onma Arquitectura, Martínez Igui de Castro Balonmán Tui, Jabucho Publicidade Balonmán Caselas, El Asegurado Enterado Rasoeiro Balonmano e 6 do Nadal Coia. A mecánica do sorteo é moi sinxera, moi similar á da categoría infantil masculina. Iremos extraendo as bolas primeiro do primeiro bombo e colocándoas por orden de extracción nos grupos do A ao E. Igualmente co segundo bombo e igualmente co terceiro, ata completar os 20 equipos participantes. Sen máis, procedemos á extracción das bolas. Mecalia Atlético Guardés, Grupo A. SAR Rodavigo, Grupo B.
UPI Informática Balonmán Lalín. Grupo C. Balonmán Culleredo Sutenor. Grupo D. Balonmano Porriño A. Grupo E. Procedemos a sacar as bolas do segundo bombo, dos segundos cabezas de serie. As Choqueiras. Grupo A. Instalaciones Parcero, Balonmán Cangas. Grupo B. Balonmán Chapela. Grupo C. Área de servicio Lapamán Bueu Atlético Balonmán. Grupo D. Sanxenxo Balonmán Disluasa. Grupo E. Martínez y de Castro, Balonmán Tui. Grupo A. Jabucho Publicidade, Balonmán Caselas. Grupo B. Club Cisne Oma Arquitectura. Grupo C. Seis Donadal Coya. Grupo D. El asegurado enterado, Rasoeiro Balonmán. Grupo E. GLC Abogados, Lavadores Vigo. Grupo A. Club Balonmán Abegondo. Grupo B. Clínica Dental Paula González Chapela, Carballal. Grupo C.
Suevia, Siria. Grupo D. Taberna, Os Arcos, Asmúbal, Meaño. Grupo E. Ben, unha vez realizada a extracción de todas as bolas, os grupos quedarían do seguinte xeito. No grupo A teríamos encadrado o Mecalia Atlético Guardés, As Choqueiras, Martínez y de Castro Balonmán Tui, GLC Abogados Lavadores Vigo. No grupo B estarían SAR Roda Vigo, Instalaciones Parcero Balonmán Cangas, Jabucho Publicidade Balonmán Caselas e Club Balonmán Abegondo. No grupo C teríamos UPI Informática Balonmán Lalín, Balonmán Chapela, Club Cisne Omma Arquitectura, Clínica Dental Paula González Chapela Carballal. No grupo D estarían o Balonmán Culleredo Sutenor, Área de Servicio Lapamán Bueu Atlético Balonmán, 6 do Nadal Coia e Suevia Xiria. E finalmente, no grupo E quedarían encadrados o Balonmán Porriño A, Sanxenxo Balonmán Bisluasa, el asegurado enterado Rasoeiro Balonmán e, por último, Taberna Os Arcos Asmúbal Meaño. Ben, tan só nos queda desexado sorte a todos os equipos participantes. Vémonos nos minutiños no sorteo da categoría cadete masculina. Bos días de novo, benvidos e benvidas a este último sorteo da mañá de hoxe correspondente ao playoff de categoría cadete masculina. Nesta categoría temos 20 equipos participantes, distribuídos tamén en 3 bombos. No primeiro bombo temos os cabezas de serie, campeóns dos seus grupos da liga da fase de clasificación e con dereito a organizar esta fase de playoff. Estes equipos serían os seguintes: Disalmo, Luceros, Librería Dalbi, Balonmán Lalín, Serviauto, Bueu, Atlético, Balonmán, Club Cisne, Colegio Los Sauces, Balonmán, Línea 21, Reformas Coruña, SL 2021. Unha vez citados os equipos que organizarán esta fase de playoff, no segundo bombo podemos encadrar aos segundos cabezas de serie. Lembrámosvos que non poden coincidir cos equipos cabezas de serie que xa coincidiron na fase de clasificación. Estes equipos son os seguintes: Montaxes Carballo, Xiria, Balonmano Reconquista de Vigo,
Hierros Miguel, 6 do Nadal, Coia, Balonmán Culleredo, Despreocúpate.es y NV Cars, Carballal. E os 10 equipos que teríamos no último bombo serían os seguintes. Sociedad Deportiva Teucro, Club Balonmán Abegondo, La Estación Rasoeiro Balonmán, Balonmano Porriño A, Balinox Novas, V Lavadores Vigo, Martínez y de Castro Balonmán Tui, SAR Globalmar, Casa Portuguesa Asmúbal Meaño e Reprín Arteixo. Ben, a mecánica do sorteo é similar ás demais. Estaremos as bolas primeiro do grupo do bombo 1, despois do 2 e despois do 3, e iremos ubicándoas por orden de extracción dos grupos, nos grupos do A ao E. Sen máis, procedemos á extracción das bolas. Club Cisne Colegio Los Sauces, Grupo A. Balonmán Línea 21, Reformas Coruña, SL 2021, Grupo B. Serviauto Bueu Atlético Balonmán, Grupo C. Disalmo Luceros, Grupo D. Ben, procedemos á extracción dos segundos cabezas de serie. NV Cars Carballal. Neste caso non podría ir neste grupo porque xa coincide na fase de clasificación, por lo tanto, esta bola co Carballal deixámola fora, estaremos unha nova bola. Balonmán Culleredo Despreocúpate.es, Grupo A. Introduciríamos a bola no segundo bombo e seguimos. NV Cars Carballal, Grupo B. Hierros Miguel 6 do Nadal, Coia, Grupo C. Balonmano Reconquista de Vigo, Grupo D. Montaxes Carballo Xiria, Grupo E. Ben, procedemos xa ao último bombo, os resto de equipos participantes. Club Balonmán Abegondo, Grupo A.
Reprint Arteixo. Grupo B. SAR Globalmar. Grupo C. Martínez y de Castro Balonmán TUI. Grupo D. V Lavadores, Vigo. Grupo E. Balinox Novas. Grupo A. Balonmano Porriño A. Grupo B. Sociedad Deportiva Teucro. Grupo C. La Estación Rasoeiro Balonmano. Grupo D. Casa Portuguesa Asmúbal Meaño. Grupo E. Ben, unha vez extraídas todas as bolas, tan só queda dicir como quedarían os 5 grupos, que sería do seguinte xeito. No grupo A estarían encadrados Club Cisne Colegio Los Sauces, Balonmán Culleredo Despreocúpate.es, Club Balonmán Abegondo e Balinox Novas. No grupo B estaría Balonmán Línea 21 Reformas Coruña SL 2021, NV Cars Carballal, Reprint Arteixo e Balonmano Porriño A. No grupo C estarían o Serviauto Bueu Atlético Balonmán, Hierros Miguel 6 do Nadal Coia, SAR Globalmar e SD Teucro. No grupo D teríamos o Disalmo Luceros, Balonmano Reconquista de Vigo, Martínez y de Castro Balonmán TUI e la Estación Rasoeiro Balonmán. Finalmente, no grupo E estarían encadrados Librería Dalvi Balonmán Lalín, Montaxes Carballo Xiria, V Lavadores de Vigo e finalmente Casa Portuguesa Asmúbal Meaño. Ben, máis nada, simplemente desexar boa sorte a todos os equipos participantes. Vémonos nos pabillóns.